yaba Sompa. When I would I chairman and yaji. Now submit a need their famous. Ye near Mrenkasu. That's why we are my inti. I can't remember as well, yes, me. Oh, I come some of it. Aquada who dachian and any yaji. Open it, try any another round. Mara who sampa na bike. Mintam Cassian and me was Mimranti Bremument Yafu. And I mean, you, Rantan in my bow, would see me. I'll come myself down. I'll come myself, so who you mouth for me, copy. Now, so for that one is empty, my enemy was there. We many quite so. My head can't be the tree. My phone in a jamming. Timamu from a display in your grow. Mamu from a display in your grow. Ghana de Shimai Mami Mamunina Chiba Sompa 106.5 FM Accra. Jumadi a friend of Sompa Rhapsody, a Brenona Asono. Ya babe Didi, ya brabo Monkomo, ya bepe Adisuya, and net Reverend Veronica Esiedu and a betna see. No abe share the story with us. Or no ababe Canada baby will free. Una because a brudis where Ghana names hey, as I have castle. Etienne Reverend and a betna see. Now what kind of story? Now before that, no, Mama Yenni Yempom de Hong Komo, Yenni Yempom de Hong Komo, and Sana Yasha see. If someone says Sompa Rhapsody, de Bibia can be. Who tear story na eya wo then now we make sure so say wo mpomde na obetimi e de abobra. I was Sompa 106.5 FM Accra. Endpoint homeopathy clinic. Dr. Dubois munim say eba impomdi hu dwumadi a wo mugina mo na so ankasa. Eye endpoint e de ma wo stroke no. Eye endpoint e ma infertility problem no. Eye endpoint e ma wo prostrate no. Eye endpoint e ma wo yare bia. Chese ni din na honam say endpoint homeopathy clinic eye endpoint e ma infirmities ahodo any diseases na yare bebre. Endpoint homeopathy clinic eye endpoint edema emubuo yare eye endpoint edema chest pain eye endpoint ma awo a yedi cha wo mpoa efisa wo kwa wo bewo eye endpoint edema prostate enlargement efisa wo kwa ye be solve ama wo eye endpoint ema infections ahodo etiano pa me ne baba bedin komo Dr. Kevin Kwatin watena se e wo Sompa studio ha awo babe boye na ene ye be ka chest pain mame ma wompom di nansa ye be ka chest pain komo na ye sha se last week no ye toa so ene etra bia bo se wo boso hwehwe wo se mebo na doga me ye huso ne ye de anam osisi yie eti fro obi na obi nsum fre obi se Sompa Rhapsody bre no aso ansa ne ye de ye nkomo ne be hwehwe so no ye be di ye mpomudi hu nkomo ansa ye wie pe na ye de aka nso ato aso dog memo akwa ba o Akosua meje so na bibia bokọ de nyame adaroma o de yenkwa acha ye na meje de se mo so mo ho ye nyame adom ye ho ye pa ai ye da sen so wa be ka yensa me so me da se o color combination ye me fe pa thank you dog that ka open life o Akosua no all more life out there upie ba na me hair white na the green we say all my life out obey day and cre also why fa no pay me da se pa dog one more like a break akra nya me dia asase we so no o my 100 years kura bedru eye 120 years kura bedru eye 200 years kura na mom no say ube live well yes eno na hia yes live and live well antina e ma ye Sompa Rhapsody say be you will live and live well ene ma bi etietia woni die so yare ne ade no na efiri ho etie na ne ye pese wo boaye e ba chest pain em say last week woni apam dada shares ankomo no ase ene ye pese ye to so bono to fa ma ye last week de mo ka fa ho na obi a wotie Sompa Rhapsody no ehunu ye obaye de afa ho dog okay me da say Akosua mame enchia one wapamfo na yenchia tiefo nso mo tie Sompa FM anano pay na I'm say na what twa mu ye be di nkomo fa chest pains ho na ye hu say chest pains say ye kokoyawo say obi nebo eye ne ya na say obi kura ho a say nebo no asa ya so mu aye twen asa nebo no ete
obi wo ha se ne boy dudududududu ase ya swap blocks and asa cement ene ye de agu ne bo no so na de bia no complain chest pain na obo na so woni ma de kra e ma obo no eye wo yante no last week hu se ye bo ho no ne ma bebre e wo ho e ya de anyankopon e de adua ho se em protect and asa embo organs ni padua kwa na e wo ye bo ho no e ho ban na ene ma e wo ho no emu ba ko e ye akoma no nti dem say yakoma e wo ye bo ho nti obia no left side no wo no fo ase ho no e ho na akoma no ehye nti obi o tie me bia ene wo do nsa eto no fo ase left ho no okay wo do nsa to wa betes wakoma no e bo all right wo yo ba wo ye be no wo yo ba wo de to no fo ase left no wo nsa bonkum so no left side wo de to ha wo be say wakoma no e bo okay e ho na akoma no wo na e ba soro e ba middle ho kakra nti no say problem bi e be ba akoma no ho no etimi e ma nipa wo te chest pains etimi ma wo bo eye wo ya because e ho na akoma no wo apart from akoma no so yenim say ya hrawa ba bia eboa ye ma yetimi home mframapa ni enyamu nipa no edeko nipadua no mu de friend say lungs and say ahrawa no so no ni mienu nyina no e wo ye bo ho ye chest into ba ko ye the left side of the chest and ba ko the right side of the chest enti no eno so no how bi e be ba ahrawa no mu bia no etimi ma nipa wo bo e sha ase se ye wo ya ye hu se esophagus eye droben a aduane ye didi a aduane ne fa ye minimu a ne ye connect ye minimu to ye yefunu no mu no ye friend esophagus nti aduane no be fa wo minimu a e be kwa kofa sa esophagus nim na fe no akoto ye funu nimu na sa esophagus no so wo ye bo enti how bi e be ba ye esophagus no mu bia so timi ma nipa wo bo e sha ase se ye wo ya eno firi ho a ye hu se ntini ahodo a moja namu ntini ahodo atenka namu ye friend nerves ene muscles a eno ne ye nam ena afa bones enompe ne nyina nso e wo ye bo ho a eno no se hu bia touch man so a etimi e de yawo eba ye bo ho no enti no de ye ka nyina no ene se wo bo eye wo ya de bia wo complain se wo bo ye wo ya ye betimi enya over 50 medical conditions a e betimi de chest pains aba wow enti se wo bo ye wo ya en fa ne tra se no de dodo na ye ne se ne bo ye ne ya wo ko pharmacy no akoto aduro no wanom onim adekode ye de ne bo no aye ne ya ne bae ne se de wo kan se nipa ne ya mebo ye me ye no afa ne tra na se wako pharmacy na wo se ye mfa ne serious fi se ye wo symptoms ayi ne ma bi e ma wo bo conditions ne donso e ma wo bo ne ye wo enti ye mfa ne tra sa sebi nti sa organs ya mo so nyina no problem ba ho a etimi yesa ebi mu kra wo ho a wo mo bo sa ase se ye o mo yape no wa frɛ ne ba akwasi ana akwa ne betietia me bo so e ma me to obi wo ha na ne ma no ma hura gina no so no mo tietia ne bo so no se ne be ya ne ho beto no obi so kra wo ho a no wakwa kopɛ aduro bi na afi no wo de twitwi ne bo no ebi mu so kra wo ho a je se de nsuohie emiemia no enye ne nyina na ya na ye musculoskeletal pain ye obi be friend say musculoskeletal pain into muscle and I say enompe no e ho touch ma eno na obetimi di nsu emiemia eno na obetimi di aduru atwitwi na mum say koba say ya akoma no ho hawo ana ya hrawa no ho hawo ana say your esophagus no kra no e ho hawo there is no way I would aduru twitwi a ebekọ age say ye ho problem e wo ho na afi no ya solve e de ama wo akoso yam say ye kan akoma no ho de no say ye hu akoma ho yare dodo na itimide sa chest pains e de ba into no ye hu say heart attack kra no so obi benya heart attack a enkai boy di kan bo no e chest pain item say enna no lawyer bia abayo lawyer bia wo kuma say wo she football like Ghana sha you must say heart attack no wow ni je ba into before say heart attack beba no what chest pain no okay it is a what chest pain kra na ye kokobo exactly okay chest pain nya yare all right nti na ye kan say ebetimi ya ye yare ahodo bebre na de chest pain ne ba chest pain ye yare bi ahyenso de yare bi nkai bo a e bo say yare bi e ba ade e de daddy e ma wo hu say yare bi e ba wo so no ye chest pain say wo bo e be ye wo ya nti wo hu say wo kokko ye wo ya last week ye hwa akoma mu de say betimi aye heart attack ebetimi aba say wakoma no kra na aye kese ebetimi aba say moja kra na abegina akoma ni mu cause end point homeopathic clinic some time ago mama bi buy ye born abomo de ne buy na omo de ne buy na moja efri ne hwene mu moja fri ne num eba na sumu nyina moja fri mu eba na ye hwe ye etwa ECG ne ye scans awodo no ye hu say moja ejina na koma mu ana afi no ama moja enunu no amoja efri mu ba na ba bi ye duru na ye so ano na enye yie nti na e wo say ye refer no ye de ne kokolebu
Enti chest pains no sa wo twɛn na sa wo tena ho a ebedru a certain stage a yentimi nya ho hwe na eno no de wo sa wo ye ne sa wo beto na nonom e won se do akoma mu ahodo sa akoma na ye kese sa akoma no mogya ntimi nkɔ de friend sa angina no ana say akoma no kra no hypertension ana affect no nyina de chest pains ebi eba na wo twe mu ye hu ye na akoso ye na ye behwe ahrawa mu de na ya hwe esophagus no so de nti ya ahrawa no ewo yebo eho mienu na eno na ye home a eboa ma yenya mframapa ewo home na ye home ni mu no na ahrawa no yarewa hodo bebre etimi bem a etimi manipa yebo ye ya yare bi a ye friend say pneumonia yenim so obi ate pneumonia pen say obi anya pneumonia no de ekira ne say wahrawa no the tissues what ahrawa ne mu ye lungs ne mu no are getting inflamed and as are getting infected into infection of the lungs. A friend said pneumonia. Okay. The pneumonia nya say bia wakoda cement yeso and I say wakoda your friend say bamba bi so and I say wo da fan bi ase ana wanya pneumonia. Okay, yana nkofo dwen say wo da fan ase a enye no a. But pneumonia ye infection. Okay. It is a wo home emmoawa ekọ wahrawa ne mu a na sa ammoa no mo ye respiratory infections ne bia na ma kokose pneumonia. Obi nya pneumonia be manate yawo ewo ne bo. Apart from pneumonia, your friend area be bronchitis. Bronchitis and so ayo how be itimi ba ahrawanim na itimi emma nipa koko eye ne ya bronchitis and so ewo. Asthma area ya so. Obinya asthma na chese ne airways no aye narrowed. Ekwanya anke wosan ko faso ede home no emu sinti no home no from an intimi nkoyiye. To bon say na oye sound, wheezing sounds. Na fe na ma ne bono kra no na eye ne ya. Sane ma nyina ye ahrawa mu hawa ebetimi ama nipa obo ebeye wo ya ye fa esophagus na no ye tube aduane ne fam e de kwoto ye yefunu no mu a obi wo ha odidi wi a otese aduane no asa agina ne bo obi wo ha odidi wi a ose ne bo ehyehye no sane ma nyina ye acid reflux na odidi na aduane no eboba wo bo no acid no etimi esei obo ho no etimi ye hokro etimi ma obo ho no etwitwi na fe no akwakofa eyawo e de aba begina obo no eho saade we no enya akoma mu haw enya ahrawa mu haw nemum eye acid reflux aduane a wodi ye ana fe no eboba obo na ema obo no eye wo ya ni nyina no etimi e de chest pains eba enti eboya wo no enya ni nyina na ya na eye se bia wakwakoye exercise bi ana se obi wo kra na wo se oda no wanda yie ana ne bo na sha se se eye ne ya eye medical conditions ede eboya no eba na Akosua we de ma yen differentiate between sa eboya no say ye wo de akoma ne de ba ye wo de ahrawa ne de ba ne ye wo de esophagus no kra no ede ba okay obi nya akoma mu yare na ebe ma ne bo be ye ne ya obete no wo the left side we be e kasa akoma ne wo no titru na fe no wote no ho no na etene ba ne shoulder ne left shoulder nti sa wote ya wo bo na wo sa te no wo wabetri wote no wo arm left side no obi wote no wo ne kon left obi wo ha na pantan ne jaw left side na etimi kira wo sa akoma no problem aba ho okay na wote ya wo no wo bo ho no na wakoma no bo peri bi wona ne su bri no na fifre free no ni nyina no should tell you say akoma mu haw na de wo chest pain no de aba all right obi a wo nya ahrawa mu de no wo say ohome a wote ya wo no to obi wo ha bo so ohome komu a na ne bono asase say ye ne ya na afi de wa de akire no obowa e chesa ahrawa ne mu problem aba ho obi wa na ne home kra no na insisi so na ne home ete obi wa obon say what chest pains na afi no na say ekonachi etene konachi na na chi ye ne ya e ya ahrawa no na problem aba ho nti a wote ya wo no e different from akoma mu die no ana de ye esophagus e ye se wadidi na acid na aba wo bo ho no na e ye wo ya no empempi ni ya na ye heartburn e hyehye eno ne de nya yawo nemum ya na ehyehye to bote se wo bo no ehyehye wo bo so hyehye bu ha na de abofono edi akire na wo bo fono obi wo kora na wo bo so didi wi na aduane no na ahye no so na ne yefono ayekutu na wa hye ase se o te se de bo no ehyehye no bu ho aduane no obedidi no bo se aduane no kora ntimi nkoyie na asa aduane na etwi no na aka ne bo ni nyina na wo se bo won kai ye se
sa chest pain na mete no eye because of esophagus ninti na mete chest pain wow nti nye se bibia na wapentem no wakoto aduru na mmom wo se wo ba hospital wo se wo ba endpoint homeopathic clinic na fe ni ye hwehwemu na ye hu se wo de ne eye ne origin ne free hin is it from the heart is it from the lungs is it from the esophagus ana mpo se bi kura wakopagya na de bi ana fe wo muscles no air stretching tia ema wote ya wono wo bo ti mo de mo do musuko ehu ba bi e free say you esophagus say lungs say he na ma wo hu ne mo de be sane nipa ne yare etinye se bia mete se me bo ehyehye me na makọ pharmacy akwakoto aduru okay enu nti no chest pain no yen treat no seriously because who say yare bia no ebeba emma prekope ebo kokko sa pepepe yare kakra bi na e friend acute conditions nti eba prekope na mum yare dodo na no eba nkakra na afi no na emma wonka ye ebo wonka ye nkakra na wanhwe na wampe ho asem wanka na afi no ekwa akọwie wo bone nti no de ye kanyina ne sesa wote kokomu ya wo oboye wo ya obu hyehyew obi ho ne de ne tese de blocks ato ne boso ayi dududu obi ho asa ya so ne bo ne mu ne ye twe asa ye ne bo na ete nti no gese nipa be ginagina de boso ema ne ho to no na asa gese ye de ade atwitwi no ne nyina no e wo se wotu anamo na wo ba endpoint homeopathic clinic na afi ne ye nhwehwemu na ye hu obo no adekode a edeba endpoint homeopathic clinic ye kira kwan no enye ayira kwan kora enkra ha ye wo Spintex shell signboard Spintex shell signboard ana afi tema community 22 onsa ebeka endpoint homeopathic clinic kuma se wokọ kronoma bohia ubenya endpoint ana afi takrade nso no ye wo Anaji estate ubenya endpoint homeopathic clinic me pacho number ye de edi dwuma no Dr. Dubuaten number ofre sesia nkomo bi ye wo bia no na obedi ebi ana wo de na nya wo bo na ye wo ya ne bia na wo pesa wo be ye free scanning ya ye wo endpoint wo ye be ma wo Johnson tentem wo ye be ma wo prostate issues wo ye be ma no krentimi nsori yie na sa wo ne wo yira tena mfie bebre nyi sentimi emmamu wo ye oba nso na sa awo hawo ye de awo twa wo mpoa wo ye oba for so long menses emma ana sa wo de no kra emma yie ana eba boro so ana sa eba ya wo edi akire ni nyina no endpoint homeopathic clinic ye free scanning e de ama ne mema asa wo ba na ye twa scan no ye free lab no na what ya 300 cedis ne de ahwama me pacho number no fa paper na epa pen natural number no wo phone so abogu phone so na save no as Dr. Dubuaten endpoint homeopathic clinic me pacho number no e 0244 86 70 68 0244 86 70 68 Mrs. Obiam 0244 86 70 68 ubopini endpoint homeopathic clinic abrebia ne kra make say see make say Akosua adwuma eguso a ye adwuma den ti anytime bia bebia from 7 a.m. to 7 p.m. okay ye adwuma wo ba ye beje ofeso na afi yahwe kama okay se na wo kasa Spintex bebia ye friend shell signboard no ho ena ewo ena bi nso okumase kronoma bohia ena tema community 22 ko wana so na afi takrade nso no ye wanaji Queen of Peace na afi techima no so wow ye wo hensa ukọ eziama boda no so lubo ho no ehọ nso ye wo ba ko ho eziama ho no na say eziama minim say bia menye zimani no dino ese ene me update mo LPM no because ya me ka me nsampe me ka tema na maka kumase ena akra nti techima ni ade na techima ni takrade wow ana eziama wow nti no endpoint ye shi mo tre mo shire mo pa doc fa mo number ni tudwa because chest pain say wo ha yesi obi heart attack eko say na wo kan yare bia beba ebo kokko abaiwa professional lawyer akoda ketwa na o jubilate keke na afi pa yesi woko nurse ade na say de wo ebo kokko na say wa amfa ma endpoint ni anhwe wo ntemu a wo wan say aginsem fa mo numbers no tudwa Dr. Dubuaten na nkrofo emfrem me da say Akosua me pacho numbers no 0244 86 70 68 0244 86 70 68 0244 86
70 68